Iyang okay bunit po na ragso kalam kon Bombayu. Wan ki sanan kan ko. Wan ki likat nanan nan kan ye ko. Wan ki kayong kapna karyang kapna. Wan ki speaker o yung amuso ko kusanet kan koros. Wan ki song kabung lapalap o yung amuso kabung kan. Wan ki saban marchon way pun Bombay. O bil saban marchon way sangat cepung lap lelang kapung marangan. Ran mo po program ni Ushun Rahn beliau pacunan station po yang kapya sa ira kay makona ang Bombay ang kachinmangi. Ariyan sumaksets pangkasapul parang judge ong Lieutenant Consaka Wanchapieta at sungal program ran. Kailangan Lieutenant Magarali Koryo ay jungal wow kapatapat ang melel wan mas sama jail coach. Tame men jailen yan sa rana jay emergency 911 emergency line, the 911 emergency medical dispatch. Kara baka sampal me paluwaj me palian fire and emergency me pupogi yu 911 emergency line. Kwe ku paluwaj me ala kaskulen 911 medical emergency. Paluwaj me ala kaskulen ka wait me pek sawas to the call to 911 ong ananan me lumum kan nan irairan me ambulance pan len lawasa anan karwarumi yo. Karasa ba ma aramas ola 911 dispatch ka kawait ki aramas me agar the call 911 tame ban wuya nan ka wuya an sawasa anan karwaro nan irair me ambulance pan len lawasa. Koryaw ni rot tame 911 dispatch anane sang ren me agar to call 911 po paluwaj and kakpagi takupurakan. Kalalabak koros me sang 911 dispatch mia kara baka sampal sang ni ewe o kalalabangkan. Riaramas me call te agar 911 anane sa pangala kalalabangkan koros me sang ren 911 dispatch. O kalalabangkan me yei koyo niyan sa umaramas call to sa kalalabang ki yawasa amanan karwaru yanam ben telepon posengkak pleo call back ya amanan karwaru teta tanga amanan karwaru kan ma ananan ambulance aramas tebe ola telumu sombar tebe melumu mo ma again wasa asengak the old Delhi o adan aramas me call the agar 911 o kalalabak cekan me koneng 911 and kalalabang kasulu ya kasampal ben kalalabangkan me sang ren 911 dispatch kalalabangkan kin sawas kamangaila te tatokan anan karwarukan merasong ananan polis ambulance fire truck te stosang ko kung sinjay o kapal laut cekan o kalalabangkan mekin sawasa first responders kan may policemen firemen o ambulance drivers ren kak wewe kumau kapal mereban apali o enkin sawas ong first responders kan ren kak kau nabang mau tatok mereban pagi kupurakan and pilsan salang koros mebalian polis pilkin anane jo sabul mar ucuj sabul momail ucuj sang ren kak nian so mail agar aramasa man agar utos 911 aran kubur marara tao sa bangalak kalalabangkan po and kak sa polis palian polis kan nian so mereban pagi kupurakan abil wiya ya wira kasampal niyan so me pek sawas and ambulance kin wiyawi kalalabak sang 911 dispatch kin sawas laut ong palian 911 o kay dagan paluyan 911 jo o abil sawas laut ong me pek sawas ito mako mo ker 911 o pek sawas and ambulance ako mon komuyan mangi me 911 emergency line me silu
me wo aramas lemen kak call te agar 911 nanan sojagis ari pasabang ben kalalabangkan kin kak kadirak tamenya anan karwaru te emergency me ban anane jabinopol karena sabab aramas lemen me ban uya kinjoy call te agar 911 amen kak paksawas poegi nematak amen paksawas poegi men mus o amen kak paksawas poegi mia men soja kan wasau soja kan wasau soja wasno kalalabak pukat meukin irabasang menya makayo anan karwaru o menya pali me bangkak mokit kalalabangkan kin sawaski menya balikan ban me ban mokit ma ambulance police the fire truck o kay kin kak ambulance police the pali korus mokit o pa kita kuburakan dan irairen anan karwaru o kalangan irai Kalangan Rawi Lieutenant Gonzaga. Ipan bacalangan suksej ong autapan police plotter. Ang rail kan ma-arrested sang ni isu wala lang ni isa klimaon sa bungin November. Riyad rail kan ma-arrested ni isu. Ramanus Simon arrested ke Kawanabak. Felix Ikalap arrested ke Kawanabak. Chosan Santos arrested ki mi pali chapun sa kawai changa koran nan sapon na lang wepagon. Sukau chin changa koran nan sapon na lang wepagon. Niyan sa wacha bil chungala sa kawai ni epat pachopan ng insompar chungala sa kawai. Mark Julius arrested ki Kawanabak. Iraikan ma-arrested ni 8 November. Ia carai chungala tangan. Tetruxan Yohanes arrested ki Sukau chin changa koran nan sapon na lang wepagon. Uya kawan changa ki waran nan sapon na lang wepagon. Oniyan sa wacha apil chungala sa kawai panang insompar. Ivan Net arrested ki chungala sa kawai panang insompar. Trial Yohanes arrested ki chungala sa kawai panang insompar. Naliam Klimete arrested ki mi pali chapun sa kawai o changa koran nan sapon na lang wepagon. Wilfred Michael arrested ki pil chungala sa kawai o changa ki mi pali chapun sa kawai o changa koran nan sapon na lang wepagon. James Cantero arrested ki chungala sa kawai wasa silipon na lang wepagon tamo na lang wepagon. Nanu Klimete arrested ki pil chungala sa kawai o wasa silipon na lang wepagon. Ni tuaw and November yechural kan ma arrested. Krokoryo ikin arrested ki chungala sa kawai wasa silipon na lang wepagon. Ni November Isak yechural kan ma arrested. Abner Thompson arrested ki Kawanabak o pitagata armas tapayang aman armas choror. Quatri Lee Lawrence arrested ki Kasowa Malangkobong. James Cantero arrested ki Kawanabak. Pecherico Jacob arrested ki mi pali chapun sa kawai o changa koran nan sapon na lang wepagon. Ni Isakaw and November yechural kan ma arrested. Roy Canchona arrested ki Kawanabak. Anita Tuay arrested ki Kawanabak. Norlene Chona arrested ki Kawanabak. Ni Isak Riau yechural kan ma arrested. Timon Frederick arrested ki chungala sa kawai panang insompar. Bravo John arrested ki chungala sa kawai panang insompar. Ni Isak Silu November yechural kan ma pachawan arrested. Rulens Philip arrested ki chungala sa Rulens Philip arrested ki Sukau chin changa koran nan sapon ng wepagon. Wairianes arrested ki Kawanabak. Jesse Clarence arrested ki Kolokol Marwana ni Ansumo Puliskan pachawan dia. Ni Isak Limao yechural kan ma arrested. Yawi Contrail arrested ki mi pali chapun sa kawai o changa koran nan sap o pil Sukau chin changa koran nan sapon alen wepagon. Chamberlain Eliam arrested ki mi pali chapun sa kawai ap changa koran nan sap o pil chungala sa kawan wai me katta bon no nele bon nele wepagon. Ace Rangwo arrested ki chungala sa kawai o wasa silipon na lang wepagon. Benjamin Yohanes chungala sa kawai o wasa silipon na lang wepagon.
PJ kilometer pilchugana sa kong way wasa silipaw na way bagan niyan so chat kauna pak pilchugana sa kong way panang insompa smartless Valentine arrested ki chungala sa kong way kahit din chungala sa kong way sukaw chin changa ko ran sa po ng alen way bagan kay esa arrested ki kauna pak ye Israel kan ma-arrested sang ni Isakaw, buhay sang ni Isu, wal patulalan ni Isakaw. Kalian kakalap kami kusunat, Malaysia Department of Public Safety, men muya pagpag, puya kaya chay kat lang so kasamal, nan Christmas o parakap. Pagpag kuya yung way po kan, sab mal chay lang kaching sab mal chay le upana, o kuya sab mal chay peran, kachikala e upana naramas nan wasakan, bil sawase salma chay serikan te non pat siliman ponal uya pen salma chay te tong ki activity kan magchay bangkin pat kepenanan nan wasakan kecailan kacakalan sang irap kat koros uya ki chay pat paconan kapal and sumau cover isak tuaw image makaim sa kacungal program ranwach Imen wilanti paluwat piluya cungal pag ice sawas ang kala pa ko isoko yang agnono pa abakan ap mele chon pong payusak chay kacay sapot panang irakan koros me pangkoneng napali melele ono bagan payuch kalangan kubur korosyer kasileli